Halor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. Lapu bang ni. Mentaka step keladan kejingan lang hapdeng. Ugau boralani urang bashnong jong katapat, uling sun timung, berurang bashnong jong kelapangam. Ubah demon miling do, kinoilam na Karbi, harengkan keseng socheng amreng Border Development Committee, belasaki ya kadi kejingan lang, di bor penyak distrik jong Karbi Anglong, ber West Chandy Hills District. Haga di kejingan lang, kinoilam na Karbi kidawa, Badaban kami kiberi kebidan ketiban Pyniap, ya weu nong Karbi, belatip kerteng, kumu Oriwel timung, ubah nakasnong tapan, badaban penstet ru ikajing token, halo kajing yap jong u. Ki Karbi kelabu Kyndon, balada om kem, ki berwan rajing suk, batkan ke Thut, ya karep Riang. Kilairai lang ru, bagi nong sosnong katapat, kinom tuklar satya, ya ke kamput, kamsam, hapen kami gelaya bat asam, batkan ikan syong, haki atli ki sorkar, larai ru, beriban syah ika jing thung dieng thung sit, bat karep Riang, bat kumjuk ru, banyalam iki masih, syajak karep, bat iya kene, habania pentip, markeliang, bat ommi ke jing sungthu bakala. On syah ika dong lapangap, ban ot ya ukaba jongki, nado, kalpu atri urusaw arajar arpusan, bat ki arshnong ki diban sungthu jingmut, hapereng jongki, ban penne ya ke suk jongsan. Ida arhosan obrai Jun, arajar arhosan, haduk ne si arho arajar, arhau arho ardorib, arho ardorib. Tengah dekeliang yang elemen kerpat yapi, demen tu demut mhoi deman ya siat jeri la ne mhoi deman ya auri ha kaput yang i, ne bah kam kini dedep hiko, mhoi deman wa rak biang ketega jingkul mar. Ni ka huri hurato man go bah, te khanai di pai ba yang pile, mhoi deman yo maham ta ya ki penar la mhoi de maham, ya ki Karbi la mhoi de maham, temut damen tu demut i kam sipaju, kam mujuk man, i kam ya di lang, bam lang, ki lang, rep lang, kamu juhi. Mhoi de man the problem great again and again. Lok dem te kerpat de liang yong ile, kam tam ye gitu ki third party mhoi de man wa yelam ko chnong yong pi ne ko chnong yong ile. Bade em go third party te mut rak e iman pelai kam. Lok de liang yong ile men kerpat ya pi penar liang ju ha chnong le de em te du ka te don hi da men tu de mut ile khi suk dam suk rep suk du ka te don hi ko ble shibun. Ki lok penar ke le pangap hi baik bahaya gitu ki khamtam kini ke fake news khubor go e thalamala tharmo em hi dagaliang yong phile damen tu demut kani fake news to go de manwa e de mo liang ile kan te Reus pa ya kak tin la jong Kyndon kam ya kabakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa Buon kia keren halor ka environment, ka saudong sauput saukun, ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam. Haka kentin khasi niyo ya ka marian. Na kamarian, niyo sa ka meirilung, meirisan, meirilang, meiramo. tin la jong Tudayakan mau kendit ho. tin khasi Lapen mi da Kapatisi TV, na kabenta ka jingmentoy upat ba.